Alo I lunga le tau o le suawai au kilani mai le masino Iulai. Mafua mai ia afianga o le tamau ainga ma le koviti. Fitu pasene leo le asi ia I lunga pili o le vai. Mai faatusa tusanga al pulenga le suawai le water care o le tasi afe lita o le suawai o le aalu I lunga I le sefulu lua sene. Faatusa ina le APR ma le tala 5 sefulu sene le tupe fao popo I lunga o le pili o le vai. Tu mai fo I le wastewater o lea fo I o le aalu I lunga I le lua sefulu sene. Ma a faatusa ia I le tau I le tausanga e sefulu fitu tala le tupe fao popo le atutongi. Mai le pulengo le alu I lunga o le tau o loa ma au nanga, ma le sau I lalo le malosi o le tupe po o le inflation o se tasi leo mafuanga, ai le ngata I leo suinga wa sau ma le koviti. O ai fo I tangata au kilani o le a avea neisi I tanga ma avenga, ua wala au mai e tatau ona faafsota I le water care ma faatala noa nisi au wala mo peimeni. O le ulunga li I kiwi na maua wa mali liwi tonga, na sipaka. O le ana mua e whaamaunia mai e le ofisa leo I tonga na maua e nisi o tangata I le moto o vavau, le ulunga li I wa mali liu, ma oni tangata anu o New Zealand. O suafo I la ua nei, o Rojal ma Ben Neil, ma I reporti e iai la ua pisinisi I hakau se tasi o pito nu o vavau. Mai whai ungo so eso enga na whaia whaamaunia ai e le sui komesino o le ofisa leo I tonga. Te vita vai lea na mafuona mali liu o na ua sipaka. Ona le puipuingo I la ua wa mali liu e le to I ai seisi tala whaatatau I le nei mata upu. Na whaafua se ia ona tāpunia mosi na taimi le whale mataanga au kilani ana nafi. Ona o nisi o tangata o te te e le whaau ngā ino mask. O le asa nafi le ulo I asa wa sa o loto I tangata I le I whaia tui puipui o le koviti. E a sia le tele o no fuanga sa tā pāi vaccine passes, a wa o leana a matalo I ana nafi, le to e alo I o vaccine passes. E se mai fale ainga ma le tele o pisinisi sa fa atalo sangaina vaccine passes. O fale mataanga fa apele tele o fale o lo e lalo le va ainga le council, e mo o mia le fa ai lo le vaccine pass, fa ato a ma fa yona e ulu fale. Peita I lalo le moli lanu muolo I ai pea New Zealand, e mo ni o lea ua le to e tā pā le vaccine pass. Ai e te tau pea ona wha o ngā le ufi fofonga. Peita ia le o le mea lea sa iai, ma na whai ai loa ma le whai ungai tāpu nia whai toto o le Auckland War Memorial Museum I le awauli ana nafi. Na wala awai ma leo ma ele ngatala na vave ona to a file mu ma to e tatala I le whale mataanga. Ai na mata I tu wai loa ma se vaenga o tangata te e sai le Auckland Domain I le awauli wha asolo atu I le afiafia na nafi. Ua iei le popole ngai le tamaita I talavau Hamilton to I titi lua masino o sue. O Taylor se fulu tolu tausanga o lona matua na amata sue mai I a Februari o le aso valu e tu sa mawhaasala launga a leo I lunga o le Facebook. O le umitele ona le ilo wa whaalia I lona ainga whaapelo ofiso leo le popole. Ma olo iei masalo salonga o lo onofo I se ainga e le o iloa o lea e sue leo. To e wala au mai le ofiso leo I so o se tasi o sila fia se me o iei Taylor e wala au mai leo I le tasi o 5. Matala muli o le tae au. Ua sa vali atu I le tasi miliona le tau e whaamama ai malai o le palemene lea na whaaleanga ina I le tetee. Iwa se lau wono se fulu wafe tala le tau lea u whailo mai reporti le News Hub ma ele o tau au fia I le au whai ngā luenga le mautafono. O le malaita alo lava ia mo whanau lea na mua I le afi e o atu I le se lau wono se fulu wafe tala e toi whaalele iai. To e toto ma whaamama le vau e o atu I le se lau lua se fulu wafe tala. Ma o le ti ngā ina o lo o alu I le toe sua uma ese o le vau ua whaaleanga ina ai toe toto. Ta ua le whafonga whetalai Trevor Mullard ua taunga tā tele. I le whesilingi ai o le whafonga whetalai pe fia se vaenga o lea tupe o lo o alu iana sprinklers lea na ola mo le se fulu iwa I tula. Tali Mullard e lea I se mea. Ai mo masini whaaleo tele leo na whaasala lau waisa o le koviti e ilunga la ititi atu le lua afe fitu se lautala. Lea na aluai. Mai le whafonga whetalai o masini whaaleo tele leo nei e le I whautua ina mua I e se isi a mea o le a whai. Telephone ala Radio Samoa mo le nei tae au, manuia le nei